Ini adalah tutorial cara untuk nak linkkan apps Tebau anda dengan Google Pay. First thing first, you guys kena download dulu Google Wallet. You guys boleh pergi ke Play Store, download Google Wallet. Macam saya dah download, jadi saya akan tekan open saja. And kalau tengok dekat sini, saya dah pun ada link 2 card, which is Wise dan juga Bybit. And right now, kita akan tambah Tebau. Cara dia, you guys nampak dekat bawah ni ada tulis add wallet. You guys boleh tekan dekat situ. You guys boleh pilih payment card. Then you guys boleh tekan new credit or debit card. Tekan dekat situ. So dekat sini ada 2 option. Let's say kalau you guys yang ada physical card, you guys boleh ambil gambar sahaja. Tapi let's say kalau you guys nak linkkan dengan virtual card macam dalam video kali ni, jadi you guys boleh tekan dekat bawah ni, enter detail manually. Then you guys kena masukkan saja semua information ni, card number, date tamat dan juga security code. Nak dapat dekat mana? Buka app Tebau anda. You guys boleh tekan dekat virtual card ini, and you guys boleh tekan dekat CVV ni, gambar kunci tu. Then you guys masukkan password yang you guys dah set. You guys tekan confirm. So nanti you guys akan dapat detail card ini. Then you guys boleh copy saja and paste dekat Google Wallet tadi. Then you guys boleh tekan more, and you guys boleh tekan save and continue. Tunggulah sehingga dia buat checking. Then you guys boleh scroll bawah, accept dia punya regulation. Tunggu sekejap. And you guys tengok dah pun settle guys. So kita boleh tekan saja confirm, continue. And nanti dia akan buat verification. Then you guys continue sahaja. So basically right now dah pun selesai guys. You guys boleh tengok kat sini Google Wallet saya dah pun ada Tebau Visa Platinum Business guys. Jadi lepas daripada ni, you guys boleh buka saja app ni. You guys boleh pergi kedai, and you guys boleh tip saja, tap untuk buat payment method. Let's say kalau you guys masih belum ada Tebau ni card bank yang sangat bagus. Let's say kalau you guys ada gaji dalam USDT, which is you guys boleh direct spend sahaja terus dekat semua kedai-kedai yang ada. Sesuai untuk trader, freelancer ataupun apa-apa pekerjaan yang you guys dapat gaji dalam bentuk USDT. Let's say kalau you guys nak try pakai Tebau, you guys boleh klik link dekat bio. Thank you guys.